Menteri Ketenat Kerep Karyang ke Sorkar Jela ubak bante dor ling do menha kesinikong lalumi ke jing du lang bat kibor penya jong ke East Kasil District nadu ke Deputy Commissioner ke Kong Mat Sudor Nongbri kibor pelit ki officer Ketenat Agriculture bat Horticulture kinong khayimar rep kinong rep kisenjuk bapej ya ke bahaga miat kinong rep kiramba snong bat kiwe bani kran ke jing kinong rep ha kani ke por ke jing khang khardap Hamaglia State Agriculture Marketing Board hamuyong ha kani ke jing du lang le don lang du do Menteri ke Sorkar badi pej ya Ketenat ke PG ba Samlin Malngyang amli komsning kontensi ba Jason Maulong amli ke Sora kontensi ba given amli ngap MDC ke mola kontensi ba tebo patau lembat kiwe kemat balai keren hakani ke jelang kalong halo ke jing ba kinong rep ki kedu nak dau ke jing khang dam ha ke jela ha ke ba kimla syu ban pnya ye ki marep ni wat ban syaran sabat ke jela bat ke jing syak nyot dor nak dau ke jing wan rung jur asam ke jing ba kim dan pas ban syalan ujur bat ke jing syak penthut ha ki bor pelik bat kiwe hadian bangila pli gini giyo regulated market apa sangmen bat hang ni bangi persyangkat bala ngi ongban sedang no ya gayo bedai buat uni susar tekum balong mentah pi bau susar ulaya kinong rep lawan ra susar la terpat kat badan hang ni apa yo bat kini tradas kelas sedang bantit bande dek jing kerpat jungi gini mana ni tradas kolong bakin persyang ban ya traino man sedang no business nomor bangi tutup bakin rep jungi kelas sedang penmi ni umar bat kan long ke jing du bakrau la takim damdan nong thiet tementara bosong tenat kalong bay day bat ni broomstick nu susar kani yo kayo hat ni kalayat kumbajulo bat ki nong rep kilawan de yo marep ne bat kini ki khar kaya badan ni kilathin yo marep yo nu susar bat kila supply kumbajule kalayat kat kum galenti ke badai daina takadau masyuan ban inspect biang ban pensyai ban yakran nomor ban maintain ya social distancing bat menghaban sumar yang jeka ban penkhoj ban penai nomor bagin laj ni ke ibro kata kadi ke way ke benta bat ke jing khat lang pat ya ki la kaliang ke district administration DC police e berkhoj dan lang naman ngi kwa bakani ke jing rekam ne kan long smooth kan ya kan num dan kan no jing thot ne tai daina ta daw ngi se khat lang bat ne dokumen bangi hang ni mentas ngi dan lang rong ba snong jong ni snong ngi khat lang la ya penbait lang la khat yu local MLA la khat yu local MDC bat sotnat ne mo ping ya dan lang ki MLA ki jongi nadu ba given jong ba Jason PHE minister dan lang bat ngi yawan lang ngi don ke jing sukhya na ta kadaw ngi sim khya lang yawan ni man penbait ngi ni ki bro kumba PE mentas ngi hang ni kalong ke ke bas dokumen ba ka yo ka hat bedai ba yo sumsar yo terbat layat kumba julo la thaulanti ban snai kini ka ki kinja wholesale market kum kani shu hapo ki katukan ni ki chaka khnang bakin yo one day ini lumlang de penbait lang de ki sodar snong de ki snong jong ki block lani jong district bakin penbait amdai tang han iskasil baro wi state di baro wi state di khnang bakin yo ban le de yo mar jong ki ding ba nang te kin yo ban kit syapo ki wi state nomor lati kena ba ka demand nani thu ipi hapo state le jong kamdan nomor ban syubam te mo filas tu dari ke khongsan kalong nam tak business pat bakin yo ban de kum bagi ju im jano tu mar marep jong ki bakirap